Ka ntle ho tjhesa ho lentshang kwena bodibeng, empa qhekwana lena la lemo tse 74 Motlalepule Seleke o tlameha ho tsamaya dikilomitara tse 2 ho ya ga metsi. Le ka nako eo a tlamehang ho hlatswa diaparo, o tsamaya tsela ena e telele a jere ka boima. O tla be a qeta letshehare lohle a emetse diaparo di ome, ebe o kena tseleng hape. Mora hae ya dulang le yena o phela ka boqhwala, jwale o sitwa ho mo thusa. O re o utlwisa bohloko ke ho lefella ditshebeletso tsa masepala kgwedi le kgwedi, ebe o hula ka boima ka mokgwa ona. Ana ke a mang a mathata ao baahi ba Wolmaraanstad ba tobanang le ona ka mehla ka baka la ho hloka metsi. Everything, ona metsi, ona nix mo. No water, nothing. Aina metsi. Ke tla phela yang nix, ke stakile. Baahi ba masepala wa lehae wa Maquassi Hills ba gwantetse dikantorong tsa masepala ho ya fana ka lengolo la ditletlebo. Re na le probleme ka ditsela, ka metsi le ka disuri di elelang. We understand? That's the reason re ste memorandum ko mayor wa rona a etse into consideration. Mayor wa masepala Manini Khous Malinga ya amohetseng lengolo o hanne ho buisana le SABC. Selwane Gagau, SABC News, Wolmaraanstad.